Pozdrav dragi ljudi, evo nas ispred Wimbledona u još jednom podcastu u analizi ždrijeba kao i do sad. Sa vama Grgo Dukić ja i Josip Juraj Pajvot. Športski pozdrav, klasika. Uvijek je sportski, kakav drugo bio. Naravno. I dan smo uoči Wimbledona, zadnji čas analiza, nismo kao i prošli put usred prvog kola krenuli, nek smo ipak malo na vrijeme. Možda smo trebali usred prvog kola pa opet da pogodimo ove polufinaliste. Dobro, bi se to možda ovaj put malo teže. Teže. Skoro sam počeo podcast uvodom, kao Englezi su sad ispali iz eura pa se mogu fokusirati na Wimbledon, ali ipak su ostali. Ali najviše mi je krivo zbog ovog debila izbornika. Znači čovjek ne može voditi tebe i mene na školskom. Strašno. I onda oni... Ali dobro, jebi ga, Bellingham je klasa i onda... Nije slučajno. Evo mi na tenis. Ispred nas je treći Grand Slam sezone. Grand Slam uoči kojeg ne možemo baš biti previše pametni. Iako se doduše naziru se favorite, nekako su se Sinner i Alcaraz izdvojili po kladionicama kao dva glavna favorita, s obzirom na situaciju Đokoviću kakva već i je. Do prije nekih 5 dana mislilo se da Đoković neće igrati. I ti si mi baš govorio, nema šanse da će igrati. Ja sam mislio, ali baš nisam mislio da će toliko, da je toliko sigurno da neće, jer lik je luđak pozitivno. Jasno, kad je odletio u London i tada nisam vjerovao da će igrati, ali evo. Sad mi je to veliki upitnik, koliko će on biti, na koliko posto, nekako, ajde, vidjet ćemo to vjerojatno u prvim kolima, iako nema neke, Bog zna kako teške protivnike do trećeg, za prva 2 meča to bi treba proći i bez te jedne noge. Moram priznat, dobro ga je poguralo, zamisli Berrettinija u drugom kolu recimo, ili Hanfmana u prvom ko Sinnera. Sinner imaš ždrijeb za najgoru noćnu moru. Ok, nemoj spojlat, možda neko još ne zna, pa ćemo doći do toga dijela. Prije nego što se fokusiramo čisto na četvrtine ždrijeba, jel se slažeš sa kladionicama da je Sinner prvi favorit? Otprilike na nekih 35%, Alcaraz na 30%, Đoković na 20%. A mislim, nakon ždrijeba ne, jer na travi je stvarno bitno protiv koga igraš. Ok, Sinner je stvarno moćan, pokazuje u Haleu, ali Hanfmana će dobiti. Ali onda Berrettini, ako dobije Fučovića, to bi valjda trebao dobiti. Čupav meč za drugo kolo, mislim da igraju Đoković u ovom stanju i Berrettini, to bi bilo po meni 50-50. Ako prođe to Sinner bez nekih većih problema, onda je prvi favorit. Mislim, ako ne prođe, onda je ispod. Zvučiš kao Vlaović nekad. Da, Sinneru dosta onako, s obzirom na hale, s obzirom na kao jedini pripremni turnir uoči Wimbledona kojeg je odigrao svoju kao Alcaraz prošle godine. S obzirom na to sve, teško jako braniti titulu i to znamo isto. Tako da ne bih ih ja tu previše razdvajao što se šansa tiče, meni su njih dvojica otprilike isti. A kažemo, kod Đokovića je stvarno u ovom trenutku nemoguće odrediti, mislim da čak ni on sam ne zna gdje je točno, a on mislim vjerojatno je spreman za igru, ali je li spreman za borce za titulu, to ćemo vidjeti kad krene igrat. I moram reći onako dosta kao da ide all in sada, više nema šta. Čudna mi je odluka, stvarno, s obzirom na to da slijede olimpijske igre gdje nije uzeo zlato, gdje je govorio ok, to mi je glavni cilj, stvarno je hrabar ili očito vjeruje u svoje tijelo, mislim sigurno vjeruje u svoje tijelo. Svakako, mislim, to je tolika razlika, znači zemlja, trava, zemlja sa, ok, to je artroskopija koljena, samo da gledatelje koji možda misle, ajde, puno se pisalo operacija koljena, čišćenje koljena za profesionalce je stvarno onako lagan zadatak da se opravi. Da, ali ok, godine su tu, naravno da je Đoković ima 27, bilo bi još lakše. Ali, mislim, stvarno je lik je mašina, tako da baš me zanima kako će izgledati.
Žao mi je malo da nije Ždrijeb malo zahtjevniji na početku, jer koga Koprivu i još ove će dobiti. Čeveri je stalno s njim u Ždrijebu, valjda treće kolo ako dođe. A onda je osmina finala Rune, koliko se sjećam, ali dobro, opet neću spojlat. Dođemo do toga. To bi moglo biti čupavo. I reci mi šta misliš ko je tu četvrti favorit? Nemam pojma. Ja bih rekao Berettini sa boljim Ždrijebom, to je malo nadobudno, ali reći ću Hurkač. Nije mi drag, ne volim ga gledati kako igra, ali na travi, pa ne znam, mislim i Zverev je tu, ali gledao sam Zvereva u Haleu, tolika dosada na travi. Ono. Čovjek igra isto na travi i na zemlji, to mi je van pameti. Ono. Ne bi a on igra isto svugdje. Mislim da bi na pijesku frajer isto igrao. Ali ne bi Slice odigrao čovjek, ne bi došao na mrežu neki chip and charge, znaš, Slice spusti se pa ne. Drži osnovnu liniju, drži. Tako da ću reći Hurkač četvrti. Kak je po kladionicama? Pa, po kladionicama ti je Zverev četvrti, pa Hurkač je peti. S tim da, evo samo da uđem, ono, točno da to napravim, na od checkeru gledam inače, ovako to mi je... Najčešće ja. Da. Dosta se toga mi, ono, u zadnjih par dana, naravno i nakon Ždrijeba i nešto se i mijenjalo. Sinner, Alcaraz, Đoković, to smo već rekli. Zverev i Hurkač su zapravo tu negdje, oko 17-18, da li su u kojoj kladionici, znači između 17 i 20 obojica. 17-20 na Hurkača. Da. To je onako... Jer tu je ono klasično ova četvorica, znači svaki od njih ima više šanse za osvojiti nego bilo ko od ostalih. Znači rekli smo 35, 30, 20, šta ti ostaje? Ostaje ti 15. Ova trojica, da rekao si četvorica. Tako je, trojica. Ostaje ti 15% za sve ostale. Zverev, Hurkač, pa se tu još Draper spominje kao sljedeći. Dimitrov igra kriket. Da, ne vjeruju mu naši sam. Ne vjeruju mu kladionice nikako. Čak i Medo, ono ispod Drapera, ali ok, trava je u pitanju. Dobro, Medo je u ovom dijelu Ždrijeba gdje je Sinner. Ono u osmini finala igra s Dimitrovim ako prođe, i onda četiri finale Sinner, znači Medo je... Ok, doćemo do toga. Aj sam da se čašu vode natočim. Ok, dok ti se natočiš. Znači, rekli smo Draper, Deminor, ajde Berettini, Tommy Paul, Medvedev, Fritz. To je ta nekakva top 20, 30, gdje svi ovi iz drugog plana čekaju svoju šansu. Dimitrov, Rune, Tsitsipas, Rud, čak je i Rud tu negdje po šansi, oko 2-3%. Koliko je nakuda Stokov, ne smije biti? 50-ak, mislim šta je. S obzirom da je trava u pitanju, recimo, a da je nekog Štrufa, recimo 100, ono, nije baš... Da. Ali totalno nebitno po meni. Ali čeka, Rud, koliko ono zero fucks given za ovih mjesec i pol dana trave, odnosno 5 tjedana, čovjek neće se ni potruditi igrati turnir, ide na te neke fešte, balove po Norveškoj, ode malo na godišnje, da dođe na travu, proći će vjerojatno kolo 2 i kako je jak. Misliš da će to biti kroz cijelu karijeru? Pa, vjerojatno. Ne znam. Šta ti misliš? Ne znam, mislim, ono, lik je dokazan igrač, znaš, ono, trostruki Grand Slam finalist, top 10 igrač. Ne znam, jer sad top 10 nije opet 7. 8. Baš da tako ignorira travu, ali dobro, boli ga briga. Igraće Boštad ili Štad i onda na olimpijski. Da. Čak je bio odigrao prošle sezone nešto ok travu. Ako se sjeća, neki turnir je bio. Onako da smo se iznenadili. Možda Surbiton, a ne, to je kad je igrao finale Roland Garrosa, pa nije. Ok, ajmo mi na Ždrijeb, prva četvrtina Ždrijeba, šta kažem. Baš mi je onak neću reći najzanimljiviji, ali mi je onak zabavna mi je prva četvrtina Ždrijeba. Evo, kao što sam već najavio više puta, Sinner, Halfman, prvo kolo. Za prvog nositelja nije baš onako idealan protivnik.
znamo Halfan da ima već skalpova nekih dosad u karijeri i da može biti nezgodan ako krene ta serva, što nije ni malo bezazleno onako za prvo kolo Wimbledona gdje se moraš opet staviti do kraja. I onda to drugo kolo Berrettini vjerojatno, a vidjeli smo ga da je vjerojatno se spremao za travu. Uglavnom, možda je mogao igrati prije nešto, ali naravno da on najviše voli tu podlogu i da je spreman za to. Tako da... Samo gledatelj je pozvao da sutra Berrettini Fučović isprate sa komentarom moje malenkosti. Da, definitivno ćemo to ispratiti. SK5 čini mi se negdje oko 14 sati. Moglo bi to u neki maraton 4 duga seta. Bez obzira što je Mateo bolji. Pa moglo bi, ajde. I za drugo kolo taj talijanski derbi, recimo da je to pred 2 godine bilo 50-50 na Wimbledonu. Sigurno. Od ostalih, tu mu je Medo, ajmo reći šta je od ovih nositelja, top nositelja za tu četvrtinu dobar ždrijeb, a od ovih ostalih je Dimitrov, jel? Kao neki, ali trenutno mislim Sinner, da bi volio Dimitrova vidjeti u završnicama tipa četvrtfinale pa dalje, da mu jednostavno paše. A tu od ovih ostalih ne vidi neku prijetnju, eto tu je moj Lloyd Harris kojeg sam najavljivao da može nešto na ovoj travi. Mislim da će proći Michelsena, pa možda i ovo. Čekaj, Struff još uvijek nije nositelj, da, njega je onaj Madrid ubio gdje nije uspio braniti bodove. Da. Ja ću prognozirati da će tu Struff igrati osminu finala sa Dimitrovim. A na osminu si već? Mislim, možemo proći neke zanimljive mečeve. Tvoj favorit igra sa Metlom. Charles Metla Brum. Vavrinka. Neću. Nisu mi neki top mečevi, evo, osim Berrettini Fučović i naravno Šapo Đari. Volio bi da tu Šapo prođe. A dobro, ono je Struff Marožan, evo. Ja, Monfils Manarino, ali to ne bi pogledao ni sekunde. Zašto? Ne znam, je trava, Manarino tu kao je nešto opasan, ali ne bi to. Rađe bi gledao Struffa Marožana i sigurno Đarija Šapovalova. Vidiš, meni je taj veteransko-francuski derbi primamljiv. A primamljiv mi je i drugi francuski derbi, Miller-Gaston, mislim da će to biti maraton, sudar stilova. I naravno da navijam protiv Gastona. Sram te bilo. Kao i uvijek. A mislim da bi mogao i Kovačević protiv Medvedeva nešto. Dobit će to Medvedev. Neki set možda. Prošle godine igrao protiv Lehečke, do osminu finala, pa je izgubio ako se ne varam. Da, Lehečka je došao u četvrtfinal ili u trećem kolu. Ne mogu se sjetiti. A davno je bilo prije godinu dana, pogotovo da pamtimo te ranije faze. Dobro, po meni nema nekih poslastica velikih u prvim kolima ovdje. Naravno, poglaći se Vavrinka da vidimo što može protiv ovog Bruma, koji čak ni na Challengerima nije nešto, ali sa Stenom nikad ne znaš. Najavio dolazak Umag, koji slijedi odmah za Wimbledona, pa ako prođe ovdje koje kolo, iako ne vjerujem da može više od jednoga. Da, može možda proći, ne teško da Manarino, Monfils, ne znam. A vidi, ako dođe Monfils Vavrinka drugo kolo... Blockbuster. Da, blockbuster teški. A ovo ostalo ne znam, mislim Nagal, Kecmanović, Kareno Busta Grigspor, Bljak, Altmaier Ferry isto. Bez veze, eto Kyle Harris me zanima, jer je baš se vratio i mislim da može pokazati opet taj nivo koji je imao prije ozljede. Ovaj je Shelton isto tučna veza Belučija. Dimitrov Vlahović jednoručna, ali trava je, tako da to isto ne bi trebalo biti zanimljivo. I više manje kako pogledam ove mečeve, ne vjerujem da će se previše zadržati na ovim imenima u prvom kolu. A ja mislim da će tu Dimitrov do ovog osmine finala lagano proći. Onda bi mogu recimo sa Struffom imati neku borbicu, ali ja je vidim ga u četvrtfinalu. Medi baš ne dajem šansu. Medi onako kad su Roland Garros i Wimbledon ko da je top 30 igrača, ne top 5.
Ali to je I normalno. dalje je ok za doći do nekih osmine finala i četvrtfinala, zašto ne? Znam, ali opet ok, naš, ali on nije zadovoljan s tim, ali mislim da ne radi ništa na tome da igra bolje na travi, ok, jer je kraći dio sezone, na zemlji malo možda bolje, makar je to isto. Tako da Medo će do kraja karijere biti hardcore specialist i to je to. Dobro, ajmo vidjeti par četvrtfinala u ovom dijelu, ja ću reći Sinner Dimitrov. Ja isto, bez dilema. Dobro, iako smo rekli da nakon dosta uspješnog Roland Garrosa Wimbledon bi mogao biti kolaps što se tiče problema. Kažem i Struff, mislim da će Struff Dimitrov osmina finala biti baš dobar meč. Čak možda i 5 setova. Struff igrat. Ali ja ne vjerujem Struffu jednostavno, evo ja mislim da će izgubiti od Zhanga u drugom kolu. Znaš, mislim, ako bi ovdje iko mogao ako bi ovdje mogao isplivat iz ovog dijela da ne bude Dimitrov ili Medvedev kao neko treće ime, ja bih rekao Zhang. Jer je dobar je server i mislim da bi mu trava mogla leći. Onako. A sviđa ti se njegov džir općenito? Zi. Ima ono nešto, ajde. Ajmo na drugu četvrtinu. Alcaraz je dobio u prvom kolu budućeg estonskog najboljeg igrača ikad vjerojatno, ako prestigne Jurgena Zopa, vjerujem da hoće, igrača sa osebunom frizurom, imat ćete priliku vidjeti ako budete gledali taj meč. I po mene Alcaraz je dobio dosta lagodan ždrijeb, tu u cijelom ovom dijelu, mislim, naravno može se dogoditi Amber, Paul, Rud, nakon, da ga možda neko namuči, ali ja ne vidim tu da mu iko može zaprijetiti prije polufinala. Gle, Paul, znaš da mu Paul baš ne odgovara, sve stiše, sve vraća, ako Alcaraz neće biti unutra, to smo već puno puta pričali. Paul je igrač koji ga može, pogotovo nakon ove titule u Queensu, ali da, možda na ovoj podlozi najmanje. S tim da ja mislim, recimo, da Paul neće vidjeti četvrtfinala. Opa, kako to? Prvi take, jel? Čekaj, znači Martinez, Purcell, dobro, Purcell, misliš da ga Bublik može dobiti ili ko Rud? Pa bilo ko od ovih, dobro onako Martineza, znači Purcell bi mu bio nezgodan, Bublik ili Menšik bi mu bili nezgodni. Iz donjeg dijela ne znam ako Rud prođe. Ali dobro, sad ti se stvarno zamjerio, znači u tom donjem dijelu ove četvrtine su Navone i Rud nositelji. Ljudi operirani od trave. A pusti Navone, a Navone uopće ne vidim kao nositelj, tu je Sonego praktički nositelj. Zamijeniti Navona i Sonega i to je to, znači Sonego je na travi opet tu negdje 30 i neki. Dobro, zašto bušiš Pola? Ne, nego je osvojio je taj Queens i ne vjerujem sad da može povezati dva dobra turnira na travi, jednostavno. Ljubomora si na Paige Lorenz, priznaj. Dapače. Otrove. Dapače, volio bih je gledao publiku šta dulje, nemam sad, kažem, čisto je ovako intuitivno, mislim da Paul neće igrati četvrtfinale. A ovdje je, recimo, Fonini dobio novog protivnika u prvom kolu, Kepfer je odustao, tako da je njegov Luke Van Esch protivnik, a ne znam, to malo bolje za Fabija, šta je Van Esch, ali nema sad neke velike razlike. Alex Bolt je zanimljiv, meni od uvijek bio, samo što klasika ozljede, pa je malo i odustao bio pa se vraćao. I njemu trava odgovara, znaš, tako da moglo bi se i tu nešto. Ima servu, da, ali ne znam, ovo mi je baš loš dio ždrijeba, ta osmina, ali Paul, evo. Ja ću ostati uz Paul, ali imaš ti neko ime da će izaći iz ovog polovice? Pa evo, ako bi morao nekog... Pa evo recimo Bublik. Bublik je na travi. A njemu zato vjeruješ? On je na travi, ovom donjem dijelu najbolji. Je malo pustio malo Trbuščića. Ali dalje, to je ko Jiri Veseli, napredna verzija. Šta će. Vjerujem mu, iako znaš, ima i on nezgodno prvo kolo. Tu mi je sad, znaš, podijeljen sam između njega i Menšika. Je, muke.
I ovdje je isto kao i u prošloj četvrtini, onako, ne vidim neki klasik za koji će se zakačiti i ispratiti ga u jednom dahu. Mogu bi Arnaldi Tiafo biti dobar meč, šta ja znam. Šta kažemo na Bornu? Hoće dobiti ovo. Stručnjaka za travnatu polugu Alvesa. I mislim da Meligeni nema niti jedan meč na travi. Ali čekaj, šta nije Meligeni onaj lik što igra s Rudom u Roland Garrosu? Ima dobar. Ima, sad. Mislim da ima, ako je to on ima dobar servis i forehand, tako da problemi za Bornu. Ajde, provjerimo li te to. To je taj lik, mislim, ok, na travi, vjerojatno ne zna baš hodat, ali ono, moćnu servu i moćan forehand ima, znači to su već problemi za Bornu. A dobro, problemi za Bornu su uvijek. Dobio je u 5 setova Kresija u trećem kolu kvala. Da, to sam vidio. A to je klasični radnik, s tim da ima te neke... Ima moćnu igru. Tako da mi je ono... Ali ako Borna ne bude ima servis, on će izgubiti. Znači ako bude sa servisom na vi, ako bude nizak postotak, ako ne bude osvaja lake poene, bude ulazio s njim u izmjene, on će izgubiti. S obzirom kako mi stanju trenutno. Znači, Meligeni je 150 i realno level Borne je čak i trenutno ispod tog 150. mjesta. Onako ovdje neki 50-50 mečevi koji bi mogli otići daleko u 5. Pukić Ofner, Virtanen Purcell bi isto moglo biti napeto. Mislim da će Thompson dosta lagano to riješiti. Jer ipak je trava u pitanju, ko to nije baš na travi. Da se snalazi, a Thompson je stari travar. I Magic Bublik, to ću pogledati, to ću sigurno pogledati, očekujem nekakvu vrstu spektakla. Prognoza, ko će s Alcarazom? Ja sam rekao Bublik, ti ćeš reći Pol. Dobro. I sada dolazi treća četvrtina, meni je osobno najdraža. Kad vidim prvo ime u toj četvrtini, odmah mi loše. Šta imaš protiv Francisca Comesani? Ne njega naravno. Nego dobri naš Rubi koji ne znam je li potražio pomoć, nadam se da je. Ovdje ima dosta meni dragih imena. Volto, Musetti, Korda, opasni Taro, recimo. A ružno, baš si ga ono Taro, ko da je frajer iz Omiša. Pa čest je gost u današnjim krajima, znaš, igrali Umag Banja Luka, tako da možemo ga udomaćiti. Radio sam Kordu u Izbornu i gledao ga dosta u Queensu. Stvarno je lik za ovu podlogu ima savršenu igru, ali i dalje me živcira taj njegov neki glupi stav. I dalje sav je neki inertan, ne znam kako bi to rekao. Mrežu ima, znači čovjek ima vrhunski touch, ali dođe na mrežu sam kada je 100% sigurno. Imam feeling da to još malo bolje implementira da bi lik bio za bržu podlogu i za travu Korda stvarno ima sve i ja vjerujem u tu i mislim da će iz ove četvrtine, da će ući u osminu finala. A o tome smo pričali prije godinu i pol dana nakon Australije. U tom periodu se apsolutno ništa nije promijenilo, on je ostao di je, ajde ima ozljedu koja ga izbacila do pola sezone. I sad se vrti tu oko 20. mjesta. To je da. Ali meni je ovo jako blizu. Rubio, Musetti, Korda, Tsitsipas, svi su mi u nokat. Ne znam. Za koga bi odlučio, vidjet ću još malo razmisliti. Ali svakako smatram da će neko od ta 4 imena, da od ovih pa na travi ne vidim neku prijetnju. Da, Musetti je igrao dobro, stvarno lijepo u Queensu igrao, baš apsurdno da čovjek u cijeloj ovoj sezoni igra finala Queensa. Musetti se recimo popravio izvan zemlje, ovako. Nije sad to nekakav spektakularan napredak, ali vidi se neki pomak na ove dvije podloge.
Dolje, Kabiljo kao nositelj, kao osvajač. Trenutno sad, šta je Ovu Majorku osvajaju svi ono koji nisu travnata podloga, ono, zato jer je prašina. Ali mislim da bi odmah mogao izgubiti od Evansa, kakav god Evans bio trenutno. Fritz Draper, Zverev, ovdje uvjerljivo tri favorita. A Norija si bacio u... Da, apsolutno. Kakav Nori, šta ti? Čovjek igrao polufinalu Wimbledona prije 2 godine, ej. Prije 2 godine. To je Žao mi je kao da kažemo igrali finale svjetskog prije. A dobro igra doma, ali ono, šta ja znam. Da, Nori, mislim, nije mi žao da je propao. Ali žao mi je taj dio ždrijeba Drapera baš nije mazilo koji je napokon spojio neke mečeve, osvojio titulu pa igra opet dobro. I onda naš odmah dobra imena će dobiti, pa Nori koji može biti zajeban, pa odmah Zverev, pa je tu i Fritz. Gle, ali on je izbjegao Sinner Alcaraz Đoković, kad gledaš tako. Znači, Istina. Mislim da se ne buni on. Jel mu vjeruješ dovoljno da može dobiti Zvereva? Mislim, može ga dobiti, ali hoće li ga dobiti? Može se nadati da taj dan će biti onaj jedan od Zverevljevih loših dana. Ali znaš što, ja mislim da... I to je već 3. kolo dovoljno rano da Zverev ima problema, kao što je ima. Okay, ali... ako se sjetiš protiv Grigspora na Roland Garrosu, pa ga Grigspor nije kaznio, ovdje bi se to moglo dogoditi s Draperom. Mislim da Draperov plafon na travi, titula Stuttgart, polufinale Queens, ok, Paul ga je tu uspio nekako, ali kako je čovjek igrao ono protiv Alcaraza, pa i Berrettini u finalu, znači ono bolesno igrao, servirao. Ne vidim ja da tu Zverev ima bolju igru na travi, znaš, ono, ok, Zverev je top igrač, servis može držati, ali neće mu Draper da drži. Draper napada prva, druga lopta, odmah forehand, backhand. Stvarno mi ga je top za gledat. Nešto kao Kordu, makar mi je još atraktivniji. Još onak frajer je lik. Ma idem ja sa Draperom tu. A ti ziheraš ne ideš? Misliš u njihovom matchupu ili misliš iz ove polovice, ove četvrtine? Šta? Ma idem i u ovu polovicu. Znači dobit će Zvereva i onda moguće i Fritza. Makar je to malo nadobudno očekivati jer i ozljede i ko zna koliko može ako će dugo trajati mečevi, ali koga jebe, idemo sa Jackom. On bi bio zadovoljan da dobije jedan od ta 2 meča, sigurno. Pa pusti ti to, mislim da on baš ima mislim da vjeruje frajer da je top 10 igrač i kad gledam ko je u top 10, na brzim podlogama Draper je top, samo da je zdrav. Mislim da on... Normalno da vjeruje, pa i mi vjerujemo. Mislim da on gleda ovaj dio ždrijeba i kaže hoću u četvrtfinale. Mislim, ok, teško je gledati toliko unaprijed jer ima puno teških protivnika, ali jel bi bilo iznenađenje da Draper tuđe u četvrtfinale? Ne bi za nikog vjerao. A ne, pa pričali smo i malo pre u šansama, dakle on ti je 5-6 favor. Dobro, malo je najhajpan vjerojatno zbog tog. Naravno, Engleska, sad bolja igra, zgodan. Točno, sad je on je njihov bog. Da. Pa mora biti to malo tako nabrijano, ali ako gledamo pa čak cijelu četvrtinu, igrač koji ima najbolju igru za travu, koji bi treba biti realno najjači od svih njih za ovaj turnir je Fritz. Samo što se Fritzu ne vjeruje. I to je to. Ne znam, mislim, zašto bi on imao najbolju igru za travu? Meni je Fritz bolji na sporim podlogama, osvojio Indian Wells, dobar na zemlji. Ja mislim da Fritzu treba... Zato što jedini od ovih svih tu on ima kad je unutra, kad je baš u formi i kad baš igra svoj najbolji tenis, ajde uz Tsitsipasa, ima najbolji servis i odmah udarac iza. Znači, one two punch mu je ovdje najbolji od svih. Ok, ali njemu treba i vremena isto. Znaš da je on tip koji ima stvarno odlične udarce s osnovne linije. On isto na mrežu dođe jedino ako mora. Ok, osvojio je sad 1000. put izbor, to je već klasika, ali da, meni je Fritz koji igrač dobar na betonu, pa čak i na zemlji, ali nekako na travi mislim da mu je to da je ta podloga gdje ta njegova moć u udarcima, servis je vrhunski, ali ta moć u udarcima nema tu raznovrsnost, nema slice, nema mrežu,
treba to koliko god je trava sporija i sporija iz godine u godinu. Mislim da će mu to prvi tjedan raditi probleme. Ako dođe u drugi tjedan Fritz, on je ono protiv Đokovića na Wimbledonu, jel da imao? Nadala je treba da pa je Nadala tako je, Nadala oprosti, na Australian Openu s Đokovićem. U drugom tjednu vidim tipa kad bi Fritz tu došao u četvrtfinale, ali evo, ovo što si rekao, mislim da će neko od Fritza i Drapera, a mislim tu izvere, da mislim da iz gornjeg dijela Ždrijeba kogod da prođe da neće u četvrtfinalima, bez obzira što je tu i Korda, ali više vjerujem recimo Fritzu, Draperu izvere. Baš jebena četvrtina, dobro si rekao. Najzanimljivije, apsolutno, ovo će biti top. 7 imena, ako samo maknuta pilja i 7 imena koji će se dobro potući. Ajmo prognoze, evo ovo ćemo faliti 100% šta god izabrati. 100%, aj prvo ti. Ja neću ići navijački, dakle ići ću onako kao što mislim, nekako najrealnije što će biti. I reći ću Rubljov Zverev. Ajsuse, to je ono, tolika dosada, mrtva dosada. Da. Navijam da ne bude to, taj par, ali nekako. Ja ću reći Korda, sad me jebe ovaj donji dio Ždrijeba, ono. Zvereva užasno cijenim ko igrača, ali da, ovo što si rekao prvi tjedan, pa i trava, Draper mi je jeben, pa si me sad malo i kupio sa Fritzom. Jebem ti, mate. Ma, gle, pogađao sam na Roland Garrosu, tu sam sigurno kritičan, tako da idem ja na Kordu i Drapera, to bi volio vidjeti. To je moj favorit, da se dogodi taj par. Ajde, evo, znači, ja sam prognozirao ono što bi ti htio da bude Papčić. Da, točno to. A ti Rubljov Zverev, pa to je toliko već izlizano u nekoj osmini finala, četvrtfinalu. To je klasika. Zašto vjeruješ? I Rubljov gubi naravno svoje. Zašto vjeruješ Rubljovu? Pa šta znam, izdominirat će ove prve. Doćemo mu uzeti. Možda. Ali Korda Rubljov ili Tsitsipas, dobro, prije Korda Rubljov, to mi je 50-50, ako ne i 60-40 za Kordu. Jer znaš, to je osnovna linija borba, Kordu Rubljov ne može s osnovne linije, ako je ovaj pravi pobjednik. Ali da ti odluči iskustvo, neki autoritet, neki, znaš. Ma Rubi je all over the place, ne znam on gdje je šta je. A on će do svog četvrtfinala doći. To je njegov. Nema nijednog igrača onako koji bi mu tu sad bio baš bauk. Dakle, mislim, realno Korda je bolji igrač, mislim, ne možeš reći da je bolji igrač na travi od njega, ali forma... A ima sigurno veći potencijal od njega. Da, ali znaš da je kod Korde bitna i forma i samopouzdanje, a Rubljovu je to sve kontra. Da. Ne znam, evo. Zavisi opet. Hoće Rubljovo protiv Korde ili protiv Tsitsipasa igrat možda u toj osmini finala, znaš. Opet, ako je s Tsitsipasom, onda tu bi možda malo Tsitsipasu da prednost u tom matchupu, ako je s Kordom da bi Rubljovu malo. Pa tako da to je sve Tako da rekli smo već koji god izaberemo par pogriješćemo, tako da nema previše smisla. Tako. Raspravljat se, ali evo ja sam uzeo dvojicu i navijam za tvoju. Ajmo na zadnju četvrtinu, koja je isto zanimljiva. Ovako na prvu hrpa zanimljivih imena. Hrpa. Ima onako dosta. Evo recimo Željko Kinakis je neki derbi prvog kola. 5 setova, 3 tie breaka. Fis, Striker, Marej Mahač, Marej mrtvi, ne znam li tu može šta. Ta Fjulin Serundo, 50-50, ko će tu pogoditi šta? Onda recimo... Serundolo, čekaj, šta nije Serundolo uzeo izbor prošle godine ili tak nešto? Je, Pola je dobio u finalu, sjećam se tog, znači čak je dobro odigrao. Serundolo isto nikad ne znaš, ne možeš da je klasični zemljaš.
Da, može on i na bržoj podlozi, da. Isto ko što i nekad i ne može na zemlji se povezati, tako se nekad može povezati na ovdje. Ali Hurki bi mogao klasika, ok, Albota će pomest, ali recimo Fis ili Striker ako dođe, to je 5 setova. Znači dolje, rekli smo već Đoković prva 2 kola s jednom nogom. ali koja 2 protivnika, mislim, odnosno 3. A opet treće kolo, ja predviđam u trećem kolu Popirina, recimo. I sad, znaš... Ali dobro, Popirin je bolji na zemlji, znaš da on je isto tipa Fritz, on ima odlične udarce, all around igrač, ali trebamo vremena, isto ima moćnu servu, naravno, i prvi udarac, ali... Pa ne, ovdje je Echeverri, Nardi, Popirin, Montero, uzimam Popirina, realno. Ja. A Kopriva mora Kanjas, Finley i Čoko. Mislim, nama to sad možda izgleda smiješno, možda Kopriva dobije Đoković. Kao. Ako se posloži odigra meč života, a Đoković je na nekih 12%. Nisam, mislim, čak i ja nisam gledao Koprivu više od 3 puta u životu. I uglavnom sam gledao na zemlji, tako da nemam uopće pojma kakav je na travi, baš mi je, na travi mi je baš nepoznato, nemam pojma. Ovdje ima dosta igrača onako kojima ne vjerujemo, jel tako? Nikome ne vjerujemo, ne vjerujemo Žeru, Rune. Ali zašto govoriš u množini? Ali ti vjeruješ o Žeru i Runeu i Deminoru. O Žeru i Runeu do smrti. Evo ja od svih ovih tu boldanih imena, ako zanemarimo Đokovića, vjerujem jedino Hačanov. Samo što je čovjek u lošoj formi treba. A da, i nekako na travi, šta, isto dosadan tip, ali dobro. Ja bi Mislim da će Rune tu izaći iz tog dijela, onda igrati sa Đokovićem i onda bi to mogao biti dobar meč, jer Rune, ako ništa drugo, ima tu ima stav, voli me kurac, mogu svakog dobiti, igrao sam tu prošle godine 4 finale, Đoković je malo sjeban, već bio par put. Ajde, to bi moglo biti fora. Ja vidim Hurkača iz ovog gornjeg dijela da to uzima. Sad je i on malo, znaš, možda pod nekim pritiskom, jer se očekuje od njega sa ovakvim udarcima, servom i to. I postavljanje tu za nekog petog favorita, šta nije sad, ne znam, nekakav teret s obzirom na prva 3, pa ti je sve jedno 4 ili 20 i više manje, ali očekuje se od njega da dođe do četvrtfinala i sve ispod tog bi bio neuspjeh za njega. Iako dobro se reka, znači Fils ili Striker, drugo kolo recimo dođe Fils, Nabrijan koji drži servu i onda se s njim u taj break, praktički jedna lopta gdje odluče. Nije to baš zgodno za drugo kolo. Pa i Mahač recimo, Mahač sa Fjulin, to su sve divljaci koji kad imaju dan mogu stvoriti problem. Hurkač je tu definitivno najstabilniji od tih gore, najkonstantniji. Bi morao doći. Ali i Deminor se popravio, njemu isto može ova trava pasat. Pogotovo malo, znaš, kad se izliže, nakon par kola, kad se uspori. I dosta je napredovan na servisu, tako da može osvajati i on lake poene, što možda prije nije bio slučaj. I znamo da je najbrži igrač na turu. Tako da ima on te elemente i ta oružja. Stvarno i dobro i odlično igra na travi. To bi moglo biti svega, stvarno igra dobro. I mada sad, kad pogledam ovaj gornji dio, Hurkača nije mazilo. Znači on i drugo i treće kolo će mu biti nezgodno. A dobro, neće, mislim da će proći prva 3 kola i onda očekujem sad Deminorom da će biti jedan dobar meč. Nabrijan, Deminor uvijek nabrijan, ali ajde, ako sam već Hurkača tamo nevoljko prozvao kao četvrtog favorita, daću prednost Hurki. Jer mislim da Hurki može lakše dobiti Đokovića, pretpostavljam zbog serve i to, šta ja znam.
Ja isto Hurkija uzimam od gornjih, ali kažem da neće se prošetati. Da će biti tu 3,5 više setova nakon Raduta. A dolje, sad je to trenutak. Ajde da te čujem, hrabro srce, ko će dolje? Vjeruješ li ovim Runetovima i Hačanovima? A znaš što, ovo je najnezahvalnije prognozirati jer jednostavno nemamo pojma za Đokovića. Ja mislim ako igra. I nije da nakon toga može 2 mjeseca ležati doma, nek su olimpijske igre, znači valjda frajer mora biti, ja bih rekao na 80%. A Đoković na 80% na travi je dosta. Za finalu. Ajde, budi hrabar i nemoj s favoritom. Pa ovdje Đoković, u mojoj glavi čak ovako kad sve sagledam, i nije favorit. Favorit za ulazak u polufinale ili u četvrtfinale? Ja bih rekao da nije favorit za ulazak u polufinale jer su tu možda i Rune ili Hačanov, pa onda Hurkač. A ja ću uzet Hurkača iz gornjeg dijela ždrijeba. Uzeo sam ga i ja, ali fali nam par četvrtfinala. Kad ne podcjenjujemo Đokovića, nego naravno ne znamo kakvom je stanju. Da, koliko Rune zapravo može biti ozbiljan, ali mislim da bi mogao biti ozbiljan da ga dobije. Ja sam uvijek vjerovao do sad u kakvom god bio stanju, pa neću ni sad odstupati od toga. I reću Hurkač Đoković četvrtfinale, a nakon toga ću čak reći Đokovića da prolazi Hurkača, idemo full hardcore. Kako ideš, jebote. Vjerujem, znači sad upit, li govori ne znam jel može, zašto ne znamo koliko je, može izgubiti od Koprive. Tako je. I fraj ga gurne u polufinale. Sad ako ja ne, bit će hejtam Đokovića. Neće, nego ćeš biti realniji možda. A ja ću Hurkača za polufinale, uzet ću ga, ali sad ne znam jel bi ga uzeo, uzet ću Đokovića da će ući u četvrtfinale. Ajde, Rune mi je dobar, ima tu prgavost, ali mislim da ne na slijepo, vjerujem više Đokoviću jer je mašina lik, tako da. I naravno jedan od zanimljivih mečeva prvog kola ovdje koji ćemo vjerojatno ispratiti, to je Fernley Moro Kanjas, tako. A gledat ću Karacija Hačanov, što je makar nijednom ni drugom trava baš nije. Karacija Hačanov, Alice Eubanks bi moglo biti zanimljivo, to je isto onako 50-50. To će biti više od 70 gemova, 76, 67. Alice je dobar na travi, malo je opasan, ja mislim ispod 200 tog. Ali Eubanks, sjećamo se Eubanksovog rana na Wimbledonu. On je četvrtfinale igrao, mislim, jel da? A osminu je sigurno, sad, jel osminu je četvrtfinale tu negdje? Je, četvrtfinale, vjerojatno, da. Mislim da je. Tako da, evo, mislim, da Minore treba dobiti Corentana Montea u prvom kolu, koji je otkazao turnir, pa je uletio James Duckworth. Recimo da je Minor Monte bi definitivno pogledao ovako. Monte loče i dalje sa Spajnom. I rekao ovdje gore sve za pogled. Željko Kinakisa, Filince Rundolo, Mare Mahač, Pis Trike. Četvrtfinale Eubanks prošle godine i to je izgubio u 5 setova od Mede. Da. Jebote, Medo igrao polufinale Wimbledona. A dobro, malo mu se poklopio Ždrijeb. Ali Eubanks prošle godine Montero, Nori, O'Connell, Tsitsipas i onda 5 setova s Medvedevim. Bravo, doktor. Da. Je li onda Alcaraz Medvedeva riješio u polufinalu? Došao 800 puta na mrežu. Da. Ok. Neka ovdje iznenađenja prvog kola, neki take-ovi onako, underdogovi. Ja nisam za to, tako da to ti više nanjušiš. Ja ću ovaj put.
ovaj put ne mogu lupat bez veze, onako... Da, baš, a na travi je stvarno, ne znam, ono teško. Hurkač Đoković, ja sam uzeo Đokovića, Hurkač Đoković ti si uzeo Hurkača. Pa ajmo sad unazad odrediti te pobjednike. Ja sam ovdje rekao Rubljev Zverev i reću da Zverev dobija Rubljeva, tako da je tu po meni dolio Zverev Đoković polufinale. A jesi zariskirao? Dobro, kao jesi zbog Đokovićevog stanja, jesi zato jer Zverevljev ovaj dio ždrijeba četvrtina je zajebana, ali ono, prvi i četvrti nosite, drugi i četvrti. Ja ću uzet, šta sam rekao, Hurkač, Draper, ono, baš zvuči, ali dva igrača koja su realno u top 6-7 favorita. A evo sad, kad promisliš malo i nakon svega, realno je jedno i drugo. Znači, sve ovisi o tijeku natjecanja. Znači, da, mene Zverev tu malo, sad kad sam rekao Hurkač Draper, Zverev koji stvarno je dobar, ono i digo se, ok, trava, ponavljamo, nije mu najbolja podloga, ali ima taj nerealan servis. Mislim da bi se mogao prišuljati do polufinala, ali i ostaću ja pri svom. Pa ne, ok, mislim, po meni tu jedino zašto ja ne mislim da će Draper sad otići ne znam kako daleko, bez obzira na taj sad hype i možda nerealna očekivanja domaće publike. On definitivno pokazuje da ima igru i da ima potencijala i to, još uvijek nije pokazao kontinuitet, ne toliko igre koliko spreme fizičke, znači to je... Pa to i meni najveću. Onda mečevi na 3 dobivena, znači tu nema iskustva i mislim da ima vremena za njega, on je jednostavno je pred njim karijera. Zverev se naigra, znamo i sami svih turnira, do sad i tih Grand Slamova i čak je u zadnje vrijeme, u zadnja 2 Grand Slama prešao tu barijeru da može dolaziti do završnica, barem polufinale, finale i zato mislim da će nastaviti i na ovom turniru tako. Pa onda izgubiti normalno. Da, ja sad kad gledam recimo da vidim Hurkač Draper polufinale, rekao bi Draper bolji jer ok, servis Hurkač je bolji, ali u igri ne vidim kako Hurkač može nadigrat Drapera, naš Sosnane, ali sad kad sam to rekao, polufinale Hurkač Draper i onda da bi Drapera gurao u finale, mislim si pa na to ne bi stavio 2 eura, ali dobro. A hoćeš li? Ma hoću ovih imaginarnih, ide Draper u finale, ali čovjek će ispast u drugom kolu. Od Norija je. Dobro, evo imamo dosta sad razilaženja. Ne, reći ću da će Hurkač u finale, jer ne vjerujem Draperu da će uopće doći u polufinale, bez obzira što sam ga pogurao. S Hurkačem idem, ajde. Zašto mu sad ne vjeruješ, kad ga izabrao? Ma nema šanse da Fraj može 6 mečeva odigrati, nema šanse, na visokom nivou, a Hurki s ovom igrom sa šetnjom lijevo-desno zbog servisa može, a i fizički je dobar. Dobro, ovdje nam je jedino poraženi četvrtfinalist drugačiji. Meni je to Bublik, tebi je to Pol, ili tako? Da. Dobro. Ambera nismo spomenuli. A nismo, može možda nam učiti Alcaraza ako bude baš top, ali mislim da tu Carlitos prolazi. S tim da opet Amber mora doći do njega, jer znaš, nije mu sad prvo kolo baš... A mislim da Carlos, koliko god mu nekad ne vjerujemo zbog njegove zaigranosti, ali polufinale ovdje je... A mislim da mu je polufinale, 1.20, 1.25. Da. Što je na travi vrlo nezgodno da je tako kao mali koeficijent, jer uvijek je zajebano, ali da, 3 seta. Aj kad pogledaš drijeb. Da, istina. Jer nek ti dođe čak ovdje igrač koji protiv njega možda ima najviše šanse na kladionci je taj Tommy Paul, a u tom match-upu bilo bi ti možda 1.15 na Alcaraz. Ja mislim da bi bilo 1.25, ali dobro, nebitno. Ajmo na ove gore, makar tu isto sve znamo. Da, rekli smo Sinner Dimitrov obojica. A jesmo, da, ali ne vjerujem toliko lepom Griši. Znači Sinner je pobjednik toga para, Sinner Alcaraz i sad dolazi... Tu mi je sada, tu sam malo, mislio sam da bi to Sinner mogao jer trava i sve i...
opet Alcaraz mi je toliko jeben lik i kak je uzeo taj Wimbledon, ne znam uopće zašto bi ga podcijenio. Ali u tom matchupu, pogotovo na jako brzoj podlozi, uzet ću Janika. Ti ćeš uzeti Janika, ali mislim to je ko bacanje novčića. Je, uzet ću Janika, ali opet draže mi bilo da Alcaraz bude u finalu, iskreno. Ajde onda da budemo dosta ovako različiti u tome, ja ću reći Alcaraz. I onda imam Alcaraz. Ti imaš Alcaraz Djokovic, ja? Djokovic, da. Repriza. A jesi hrabar. A i pobjednik Alcaraz onda. A ja bi, da, rekao sam Hurkač, ali volio bi Alcaraz Draper vidjeti, to bi gorile tribine, ali uglavnom ja sam onda Sinera izabrao, tako da Sinner all the way. Dobro, evo, dosta toga onako na divlje. Ja sam uzeo imena koja se češće nalaze u završnici, a opet nije toliko realno koliko je bilo prije. I generalno mislim da će se ovdje događati neka iznenađenja, puno više nego na Roland Garrosu. Tamo je više manje bilo očekivano četvrtfinale. Mislim da bi moglo biti ovdje iznenađenja, ali ne mislim da će to biti na prvoj dvojici. Zbog Đokovića koji, kažem opet, ako može on sad biti, ne znam kako spreman, može tijekom meča ili prvog, drugoga dosjetiti problem. Pa onda opet predat prije meča, ko zna, sve se može izdogađati tu. I uzevši obzir ovu treću četvrtinu gdje je sve otvoreno. Moglo bi se dogoditi tako kao što si ti rekao za Drapera ili neko drugo, treće ime u pozadini. To možemo očekivati, mislim, na ovom turniru. Ali opet mislim da u polufinalu Sinner Alcaraz mi je onako dosta sigurno i ko pobjedi taj meč mi je onako dosta velik favorit za osvajanje. I meni isto. Ok. I ako ne bude Djokovic u finalu, mislim da će pobjednik tog meča u finalu prošetat se, jel? Šta misliš, nisam previše ni gleda čak, da kratko prokomentiramo žene? Nisam ni ja gledao, a inače to uvijek pogledam, tu sam malo bolji od tebe. Da, ja ih pogledam tek kad krenu. Dona igrala sad finale, klasika izgubi. Da, vidio sam da ona igra s Ljenkom ako prođe, tako da. A da, Martić, Šviontek, to bi moglo biti ok. Drugo kolo. Collins, ma ništa na travi neće moći. Gledam hoće li prošlogodišnja pobjednica proći 2 kola, ali ju je baš posrala Buza s Maneiro i onda Buksa i Bogdan, što mora proći. Ali onda protiv Kreći koji bi moglo biti veselo ili Kudermetove. Mislim da će Ribakina, reći ću ovako, da će Ribakina uzeti naslov. Makar mi ne igra dobro, a ne, Sabala će uzeti naslov. Ja idem na jedan unpopular opinion za ovaj Wimbledon. Ne znam koliko ljudi bi se složilo tu sa mnom ili uzelo tu pobjednicu, ali ja sam je onako gura dosta do sad, pa ću i sad, mislim da će Goff daleko i mogla bi uzeti. Znao sam da ćeš tako reagirati. Jebote Goff, ali dobro, ajde, ima dobru servu, makar počela te duple raditi. Mislio sam da ćeš reći Igu, jebote, pa veće mi šanse Iga ima. Mislim, zamisli da njih dvije igraju finale. Dobro, to je jedan popular opinion. Da, koliko god je Iga na travi ne baš dobro, ali Iga i Goff koliko je 12-1 međusobno. Ždrijeb za Goff, Osaka moguće osmina finala, to će biti. Tamo sam ti upitat, nisam vidio gdje je Osaka, u kojem dijelu. Ali Osaka ima Navarro drugo kolo, a Zarenku treće, možda Pliškova Schneider prvo kolo, najjači meč. Karolina Pliškova Schneider. A Britanke, Bolter, Raducanu igrala solidno sad nešto. A to je sve plafon do nekog. Jebote, Dona drugo kolo sa Sabalom,
A Martićka sa Šiontek baš. A srećom ništa i ne očekujemo, tako da. A da, igrala Dona sad finale 500. Bolje nešto što prije. Iako ja više vjerujem da Dona može dobiti Sabaljenku, nego ne znam Vondroušovu. Ne, nego mislio sam reći ovako neku, kako se zove na Brazilka pomozi. A Isuse. Na nju sam. Haddad Maja, je. Nju baš ne volimo na sport klubu jer mečevi traju 800 godina. Ili Paulini recimo. Više vjerujem da Vekić može dobiti Sabaljenku nego Paulini. Da. A Pegula? Ja ću tu reći da će Pegula daleko, sad koliko daleko već. Ali to je to što dajemo ženama. Evo ja sam rekao Goff kao neki hot take tu. Dobro, ja sam. Ale osvojit. Nakon. Ti si rekao Sabalu ili? Rekao Sabalu, jes. Pa je to dosta onako subjektivno, je li tako? Sabali cvate ljubav, potvrdila je ime dečka, odnosno ono što se šuškalo. A Kalinskaja, svježe zaljubljena, dobar par, dobro je to Jani Kubo jevo. Mene tu samo, ja se pitam tu samo hoće li on podučiti nešto, da može napraviti malo igrački. Jebote top 20 je Kalinskaja, da ja. A dobro, svako je top 20, ono. A jesi hejter, evo, još pa ne, pa govorim, ona je u tom rangu sad, uzmi tamo te od 10. do 20. znači imaš ono Aleksandrovu, Kudermetovu, ovu, onu, ona je taj rang, daj. Haddad Maja, Emu Navarro. Je istina, ali gledaj, sad opet dobivaš više na važnosti. M je lepa ko slika, M je Ruskinja, što tu možda malo ajde, bila bivša Kyrgiosova, sad sa Sinnerom. Kalinskaja će uzeti lovicu na temelju svega toga, jebeš rezultata. I sad je top 20, znači sponzori više. Pitanje je koliko želi dalje. Zadovoljava ovim ili? Vidjet ćemo, bitno da ona našeg Janika zadovoljava. Da, ali on ima, bez obzira na to, šampionski mentalitet. I mislim da ako mu dođe da bira između Kalinskaje i trofeja, on će izabrati trofeje. Ali mislim, zašto bi birao, pa čovjek je mentalno nevjerojatno jak, ima taj Ne, kažem samo govorim hipotetski, kao jasno, Janiće, sad ćeš izabere, on bi bez razmišljanja, kao. Tako da, ne znam baš koliko tu u tom svijetu. Podcjenjuješ moć lijepe Ane. Ne podcjenjujem, nego jednostavno nećemo se zavaravati. Jer realno nećemo biti drugi prema Sinneru. Sinner je simpa lik i to, ali da nisu vrhunski tenisači, Sinner i Kalinskaja, rekao bi šta ova radi s ovim. Bez obzira što Sinner ima neku priču, simpa je lik, ali realno, moraš biti realno. Dobro, to je sve onako, znaš, da se priča, da bude u medijima, znaš. Mora malo žutila. Da. Inače, ja ne vjerujem, to sam počeo pričati možda kao ti, na toj razine u tom svijetu baš u neke ljubavi, neku romantiku, to je sve više onako, i taj ljubavni dio onako posao. Pusti to, vidiš da ima puno tih lijepih parova, tako da. A to se sve brzo se to razbije. Jesi vjerovao si Tolinu i Monfisa, jesi kurac ono kad se upravo... Pa nisam vjerovao i s razlogom nisam jer su se razišli. Čekaj da završim. Oni su se razišli, ali je ova ostala trudna i eto, onda se oženili. A čekaj, a Badosa i Cici, evo prekid, pa onda opet mogla bi i Badosa zatrudniti. A da smo prije 30 godina snimali podcast, misliš da bi mislili da će Agassi i Graf ostati skupa, totalno dve su protiv. To je iznimka koja potvrđuje pravilo. Znači, ono što postoji tu, to je ovo. Federer, Nadal, Djokovic, to. A ovako ove među veze teniske, to nije ljubav. Ali uglavnom nema tu ljubavi neke, to je više posao. Pričaš ko da iza tebe 15 godina iskustva na ATP-u i jedno 20-ak igračica. Otrova. A iskustva da, pa ako pogledaš malo unazad sve te veze, to niko nije preživio te veze. Ja kad se Šarapova i Dimitrov razišli,
I onda Andrejev i Kiriljenko, znači Da. Verdasko i sve ti parovi o kojima smo kao tinejdžeri, znaš, koji smo volili i živjeli s njima. A dobro, realno Andrejev ne mre sa Kiriljenko, znači to je nerealno, ženska je za njega, Andrejev izgleda ko zajebancija. Pa dobro, ajde. A kako izgleda Ovečkin? A dobro, Ovečkin je, čovjek ima auru, jebačku auru. Ima auru, ima karizmu, ima sve, ali govorim fizički, opet je Kiriljenko iza njega avion. Ali muško mora nešto imati, Andrejev ima jedino dobar forehand na zemlji. Ali kažem to, ako se to sve uspjelo raspast, pa čak i Vavrinka i Dona, znaš, prestaje čovjek nekako vjerovati da je to moguće u tom. Ja čekaj, nismo pričali vidio sam si stavio Rune to photo session daje, Rune. A komentari svi su ga izvrijeđali ko psa, jebote. Ko da se sliko sa, ne znam, mrtvim ljudima ili ne znam, jebote. Jednostavno, nemoj. Nekom stoji, nekom ne stoji, znači Berettiniju stoji. Znači, Berettini je stvoren za to. Zamisli sad Hurkača tako u tom svijetu, da. I Rune, ajde, Rune je kao ima... Sladak nešto, Ali je jednostavno, nije zato... Vidiš da se i Rud bacio u tu neku, a nema mi karizmu nikako, Rud dobro izgleda dečko, ima tu zgodnu ženu, curu, ali nema mi taj pogled, mi je njegov tako dosadan. Ali dobro, sad smo zašli Da. Griša i Berettini, to je to. Ostali su. Dobro, ima ih nešto još, ali ne puno. Berettini je tu miljama iznad svih. Ok, malo žutila i ovih za kraj. Da. Žuta štampa. Sat vremena, moramo nekako natući taj sat vremena, pa smo zato smo malo ošli. Znaš, ko da nam je ugovor, ako natućemo sat vremena, ne dobivamo 8.000 eura za svaki podcast. Da, termin se mora ispoštovati. Tako da ništa, evo vidimo se iza Wimbledona. Naravno, euro je i dalje u tijeku, tako da pratit će se i to. Ali više na sport klubu, naravno. Ali na velikoj televiziji će biti Wimbledon, ja ovako imam 2 televizije tu, tako da na manjoj će biti možda. A gledaj, tata bi sine, ali... Ja ću morat laptop i još kad mi žena dođe doma, ćemo gledat film, seriju, a hoćemo onda na laptop, jebi. HRTI je dobar za laptop za euro, a Wimbledon na večer se više ni igra toliko. A dobro, ti si zaljubljen, ti živiš u ljubavi, jebi ga, ne možeš ko Siner reći, gledat ćemo šta ja hoću. Samo kompromisi, moj Grgo, samo kompromisi, to je bez toga ne. Dobro, za neke druge, ove teme ćemo ostati možda za neki drugi podcast koji ne bude onako teniski, ko zna, možda jednog dana se proširimo. A dotad vidimo se za 2 tjedna kad ćemo rezimirati cijeli Wimbledon, vidjeti ko je šta ubo, ko šta nije ubo. Doslovno. Šta je bilo sa Facebookom na kraju? Se sazna. A mora se sad otvoriti tu temu na kraju. I dalje isto, znači mogu ti poslati screenshot povratne informacije gdje ja vidim da je sve u redu, a ljudi ne vide, tako da je neka urota pitanja. Pa možeš nekom poslati neki mail? Slao sam mailove, slao sam report problema, a nema, biti ne postoji nikakav problem koji se treba rješavati. Znači sve što se tog tiče funkcionalno, samo ljudi iz nekog razloga ništa ne vidi. Baš mi je žao, baš debilizam, nisam nikad čuo. Evo, možda je to nekakva izolirana situacija koja se meni dogodila, možda se dogodila još nekome, ne znam, još uvijek nisam prokopao to dovoljno duboko, već čisto površinski sam to išao rješavati. Površinski očito ne ide, pa ćemo vidjeti to cijeli dalje, ali evo trenutno se ne želim još uvijek tako baciti na to, nek još prođe određeno vrijeme, znaš, da završi ovaj posao, da krene godišnji, da završi Wimbledon, znaš, pa kad bude onako vremena više za to. Držimo fige, ajde.
Ali evo, šta ja znam, imamo Instagram. Ovako barem nema stotine komentara koji bi se trebalo češljat i brisat i blokirat, šta smo mnogi zamjerili. Kako to dozvoljavaš? Tako da mi je sad onako malo... Lakše. Na Instagramu ipak malo filtriranija ekipa. Na Instagramu su pristojniji, nema toliko komentara, znaš, i ono možeš na minimalan trud upotrijebiti, onako free flow, znaš. Neka, ajde, možda si to i zaslužio. Da, mislim šteta je što se tiče tolike publike, ali ovako kad sagledaš pravu publiku, od njih 41 i nešto tisuće, tamo još uvijek imam podatke, aktivnih pratitelja ti možda ima tu 20%, znači rekao bi nekih 8-10 tisuća, dok su na Instagramu uglavnom svi koji prate aktivni, tako da Da, logično je to. Padne lila. Tako da evo ne znam, mislim, kogod gleda ovo, a nema Instagram, a na Facebooku me ne vidi, subscribe, like, share na Instagramu i tako dalje. Ne znam, evo stigao sam Ramanatana na Instagramu, nemam dalji cilj, ali sad bi volio nekih 10.000 na Instagramu dogurat. Pa Biće to, ajde. Zezam se ja. Ovako je dobro, bolje malo da kala. Da ostanu samo ovi vjerni koji nisu hvala što prati. Ništa, evo hvala ti što smo se uspjeli naći, snimiti to, bilo je ugusto, nismo te odlučili u zadnji dan. I pratimo ovaj Wimbledon, čujemo se tijekom Wimbledona, ko je šta reka kome, bit će ono sam te reka. Tako, jesu li snimljeni Sinner i Kalinskaja negdje u Zagrebu? Da se drže za rukice. Koga ljubi Mateo, lepi Mateo, priče su neka plavušica nova. Svaki tjedan druga, šta? A realno, može šta hoće. Eto ga, dragi ljudi, hvala vam što ste gledali, slušali i za 2 tjedna smo ponovno tu, do tad vas pozdravljam. Bog!